Son famille ils ont d'opodon chotel ibata khamazani deute que l'on hulu. Non ma yaka lo hua non ne salaza le ku mi ye que l'on doit commer en ta gako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem ta ji piuma. Yogana luong to chapuma ino ano nisi bala tsenyino ino tiko lueng ga yugu gatu kako uza mudu de dezi ino tiko lueng gu gatu tsedo tau jalia dua yoha sembo yohuti yoza sumsenga ne tsenyang konime helueng botau me yonon yo kulange yo ha ho ayo zalon teniga kwega payo lume Yesu eluga ayo yamonge mi ye yo zang ho she le elme zalon khuniga yo ha khwilwe eka gao Yesu me no yume Yesu no go ho ayo nya ayo me no eluga yamonge no nya aje shachote le na haume La bio no agajote le ayonya ayon eume lebi le eura sala le emome lao holao le ayonya Yesu eneume kwina ayonya ayome no chotegeo ayo jodun yamo kwingena kwega jojiume Tiga simo betulu menum adeleme ayo menum simo ayo yokwai pomo nganya mesiya yamoga ma le eneume mesiya ho kali le chomyo honi myon dotsu tikome kwina simo Yesu joga ayo shogeume Yesu simo ho No chomya yo ha ali simome echo no gepa le kuda le eneume gepa ho petulu le chomyo ho nyimyo dotsu duleo khalo le emome ayani do na she zola ni jola khwe nga folidan lo gade myo hobyan jion ne ulange Zongle pai geoji ni dolanya echo numala khwe ya leoji onlanya ajimi ne khwilwe gela nga nudu gomyani ngeo akhu chothadu gomyani yaluo yoku yolwe maya nu uta nga nu gaje phokho gomyani ngeo nga shale ni yunyaume Echo ngao dope joluo khwede gadu shane umine uchu masa geunya khwemine ngao dope yileo nuleo le womya gang choma echo yo ha nuduon nuluo khwede tigai manu phalia ajimine manu phalia nga le ena lupa gadu ma o mineme adu Yesu miyan John de gadu aye hoja adu Yesu khali la khwe ya dezi yosion zaga mine achon ho Yohane phu hoje yabi sinyaume eho tigana moho jonggo tigana moho khwe magmoa Simo petulu Adele anya Yesu mena chotege lume Adam bel ayone mu khwa ayo ado simo petulu Jehu yo nga Yesu le ko misiyan moga ma le ene yume Yesu khalia zonle phai ge dezi yosu gama gomya je janeume khwa miyan bisinyala
mi ye ne iba phiền ne ma le sa ja ja tha ga ko de me mi ye yo jo na lu yo yam na lu no do phe jo lu me thami ne ni thumo nu sa za me akha me hu pho mi ye ne umma ma bya za si de je jo tuon ya jo me no nga ne gumla malo yesu no mu du dio je bi ne la me nga yu ji na luon bie je ya yesu o me no ayo do phe the ni choma ha byo yu je ma nge hu du dio mi ye glon yo zon pyo uta a dio de zi la khwe yo no na lu nu khon shi je wa sha ga la khwe a dio pi mo la uta mi ye ge mo la kha che glon do ti khon ti si bi ja ga ga du me khali non no lo je bi ga ko a su ga ja ne o bi si le khali non a ge je bi mo la Shazong kuleo nga usala gabala Shazong kuleo nga unu machola Chi chuli hoga nga nong dolu ma no one nga cho balaga no nga thua go cho duo yo nya la no nga thua la sha i luo ga le a khala nga ne no jo lu mi ne no nga nga gu je byo ji yo de yo ga na lu ya sha te a nu ma sha zon yoga na lu botea ekhoni no nga ne zio tu la ma phagu ma anani ya sha ho no nga tu go jo du yo nya la no nga Jolu